Welcome to the Malta Pop Podcast. Di persli pop podcast, għawad li pop. Anyway, l-lum għanna gesti ħormana, għanna il-Lyon Buhagiar. Iva. What the time? Xinna ismiet inħawad, kon naf li Lyon u Leonardis. Imma ma konx naf li Buhagiar, ma I was 50% tajib. Imma jietaw, dan huwa l-leġġenda ta' Malta, u wieħed mill-ħajja players ta' Tekken f'Malta, Ukoll għandu podcast tiegħu Ukoll, kien ukoll jagħmel streamer, basically indaħal kollox, issa jaħdem il-vibe. You know, a man of many talents, kollha fil-media u għandek. Anyway, inti okay, għaw Dwayne ukoll maħna l-lum. Għawek ġejna fl-episodju, guys, of you back in this hood, guys, we're back, baby. Still not fired. Għadni mux fired, guys, għawek għadni. Le, basically l-axħar episodju li kena ftit Daniel Kingswell u mbatt ġibna Dwayne lura. Obviously, jek tridu neħħu l-Dwayne, kem tibatuli, comments naqom u neħħuħ. To be fair, kelli comment wieħed għalli neħħuħ lem il-Dwayne. Min kien da, bro, għammur għalih, bro, nfittxu, ummur id-dar tijaw, un tiħrigal, bro. Lana l-intro, ħanibdew. Ciao. Mux ħakkonna podcast, kullħat għandu podcast, il-buċer ta' wara għandu podcast. U mux podcast. Mela, Welcome back, boys, morru. Okay. Mela, kif għadna l-lum għanna Lyon Buhagiar li ħaj jitkellem maħna u koll għabba ma nibdew kollox għabba ma nitlu fil-dettal miegħu ħan nitkellem fuq l-isfor Tekken fuq il-3 hour bil-ismajt. Għanna l-beef maħħom, Jien mandiġ beef maħħom, jien nasib l-uniku media ħagġa li mandiġ beef maħħom sissa. Għax kważi ma kullħat. Sissa, guys, sissa ma. Għax kważi ma kullħat għandi. Anyway, everyone hates me. L-għavi Malta, ma dak ma nsemmuhomx. Mela, ningrazzjaw l-sponsors tagħna li huma Planet Consoles li huma ħanut tal-geeks li anke tawna dak il-frame tal-Peacemaker, il-collectibles li jattaraw wek, u ħanud vera ku Funko Pops, geek stuff, statues, anything like that. U il-Tolo Caffe li jamluna l-kafe li il-lumin għala ċaħġa, basically klift il- Tatux kasa. U għal-kafe, guys, u għal-kafe, tatux kasa. Kienet mlija, minn mli l-tazza, bro, sa' full mli l-tazza. Tatux kasa, all right? Tiklip jaħġda, I swear, if you clip this, I swear. Ħaj klip jaħħa zgur. Mela, ningrazzjaw il-Solo Caffe li ġebidna l-kafe u anka li imlinna drap Dwayne bil-kafe. Anyway, so, dawk il-sibu għomna x-xar, tista tiħdu l-kafe. Issa jkolli noqgħod naħsel ta' wiċċa. Mux taħsel, bro. Mela, nibdew mal-lewa, kif int Leon, all right? L-lum, omna, għadna dejn. We're still going. We're still in this. Li nista' ngħidu fuq Leon actually mal-ewwel għadna għandu l-podcast tiegħu li ismu Rockna, go check it out, YouTube, TikTok, Kollin kif. everything. Probably sleep of MySpace ukoll. Club Penguin, da bro, Club Penguin. Xi drabi, konti service. Konti service, fair enough. U l-nista najdu min jaf xitħaq Dwayne, mux inti le, inti min jaf xitħaq Lejon, veċi il-dizorganizzazzjoni li għanna u għaddejn compared ma għaxi mort fuq il-podcast taħħom. Kienet fun, kienu organized. Stenna. Għawek, we are not organized. Stenna, jien ma ta' mort jien l-ewel guest konti. Għalek, ġifiri, we stepped up. Issa, I'm expecting my second invitation, bro. Fil-verità, jiena li konsanajt, tipo, disorganizzazzjoni aħna vera konna ħafna Le, jien mort flow setup li kellhom li kienu fil-kamra kien quite wholesome, like from where they started to where they are now, għax nar l-episodju tiegħi u nar episodju ġdid that motherfucker, bro, invitani id-doħud invitani li u centralment upgrade jazza of the hood of Gżira. Centralment. Le, ma bazzikament tekki ta' bazzikament. Alright, mela għati hosti tajjeb. Trust me. Obviously, ma kellkomx deficienti pal Marcus. Le, għanna kanna wara, ġifiri. Intom kellkom u għetem, ma kellkom minn kienu. Jason, ma kienx joqsi pieces, ma nix dat tip ta' setup, aħna għedit iktar pain in the ass wara. Għax huma għandhom triple setup u bazzikament they're all recording. So you have to
Imma to be honest, that's better, man. Aħna we don't ekki naraw per esempio għamil xaħat espressjoni l-aktar tad-daħ. Ikollok il-footage biex sa teqleb għalek. Aħna we relying completely on Marcus. So, which sometimes, jekk ma jġibix il-shot, nikpu. Nikpu. Għax nibdaw nikpu naqa. Imma mekkadin. Humble beginnings. Le, humble beginnings. Anyway, jina personalment nħobba dal-forma. Danka speċi vera titlef xi ħaġa bżemm waqt nitkellem lilek biss jista' jkollok expressions, imma pala editor it's easier this way. Għax kiku kienu different cameras, different sounds, different that, and I have to put it all together. Kiku ma namluħx tal-liba podcast, inkun onest. Għax anka b'dan daj biex kemm edit jew tal-clips u kollox. So it's big thanks to Ash, guys, għax honestament he does a lot. I need to do an appreciation clip for Ash. Like for the podcast, il-clips taraw kollox taraw kważi, mhux kważi kollox u kważi għamel. Like honestament, it's big ups to this guy għawek, alright? Mux kważi, ma kollox kważi. Li fil-kontenut li niproduċin, ovvjament, għawek, li nitkellem, dak ovvjament minn ħad iġej. Daktijie. Nsejt najt bil-ħag, guys, għax għatlek moħħi patata, u koll għanna l-Patreon, nsejt, suppost għanna fil-bidu, ma għanna l-Patreon u koll, jek tridu titlu, to be honest, actually għanna members, għax issa l-ewel episodi konna filmni għani għabba ma launchajna, ma stanix najdu thank you, we actually have members. Issa għanna members, so, which is amazing, għax jim għat minn iż-żub ħajati kasi, jew, speċjalment xi ġibt il-dwejn, għat iktar biex ħajati kasi. Ħallina minnek, wetna Patreons, anzi għasib xibtejn minnu huma sħabi, like actually sħabi ġew jissappo. So fil-verità, il-Patreons tagħna huma sħabi. So, like, thank you ħafna boys, napprezza ħafna donazzjoni tagħkom onestament. Jekk tunizjat flus, nibqaw nagħmlu podcast se taħjar, alright? Mela issa xin jaraw l-episodju ta' Daniel Kingswell. Daqshekk għaxtu, jidilqu. On Patreon. Onestament, le. Imma jien ir-review. Għattilhom li ħadġib. Le. Għattilhom. Għaxin għattilhom isma' jien episode 4 u 5 minn ixemmen. Jiena biex kunu tafu. Jien xort ħannis. Just hemmhekk ħankun għaddi imma fil-background diet. Insomma, nitkellmu aħna biss mhux basically aħna. Allura, inti il-podcast, how did that all come about? U kif qed tħossok bħala l-podcast issa jilek tagħmel xi sena? Sena u nofs. So, kont wieħed milli fil-bidu net, speċi kienet jaqbdu naqgħu il-podcast, sumbat isek you try to go. Għalek, aħna fil-verità mhux eżatt konna fil-middle period. Għaxin niftakar f'Covid kien hemm balla podcast. There was a lot of half of them failed. Ħafna minnhom fallaw il-fatt li ma kinux konsistenti, ma kinux biżejjed għaddaw kollha. Le, dik vera, no. Għandu raġun hawnhekk, le. Ħafna mill-podcast ifallu għax mhumiex tad-daħ u m'għandhomx clips u ma jżommux kontenut. U aħna basically it came about kien hemm Jason Corey u Daniel Tin li missa madux. Ma raġax ġie, suppost. Ġi pala guest. Daniel Tin u fil-Magic the Gathering. Diki. U basically, badna u rridu jagħmlu xi proġett tipo jkomplu xaġ biżidu fil-portfolio tagħhom għaxhom ma kienu ġew media students mill-Lamcast u biex miflok tipo għax jina diffiċli biex tidħol fis-settur tal-xismu tal-media, għallu jitkollok aħjar portfolio biex at least jom eżempju ta' xjafu xjam. Għandhom raġun. U għallu podcast were a big thing at the moment, għallu tix nġibu li dak jaffi parla. U da, issa. Basically, lejom ma jgħaf xie. Ma jgħaf xie, għallu nġibu li nimlaw episodju għek, sawa. Ma mill-bot jisu, għaxan ti titallem u koll, il-fat li fil-bidu iktar l-episodi tagħna anka li ma taqtax li l-ek nifsek ma sħabek biex waqt li titkellem, anka biex jizzom xaġa interessanti u biex ma jkollok ġok il-fillers ta' tibda se. Ija xaġa li titallem, fil-bidu hija aktar diffiċli, għax jisek daħat ma jitrejn, jek tħatmur tipo l-Lamcast kalla after hours biex titallek tabel podcast. Nothing. Jakollu self-tot ikun, it's all consistency. Għalek, ġifiri, hija xaġa li bdejna mill-bidu, we quite enjoyed it, bdejna nfawt clips fuq TikTok u actually splodew.
U minnem, dejna nġibu guest u nżaw il-leverage ta' Valentina l-orsa. To be honest, jien ninżel il-kappell, u samma li għax jaraw l-qara, li tidkom tiġibu fucking amazing guest. Jiena laqas għalla noħlom għalla nġib xi Ryan Healy, jew xi Valentina. Imaġina nġibu xi Valentina Rossi, għaw ġew għalleġ ġol boat, għaw taħsibna. Mbatt nabgredjaw naqra. Bil-mot il-mot, da kollox. Ma nemmen pal dak il-tip ta' guest, għas ikunu daqsek nerdi pala xismu. Tipo t-dissibu jew nix, per esempio, immaġna, mux Joseph Portelli, jkun the nerdy side of Joseph Portelli. Le, jina għalek, dispeċi del-podcast għalek, fl-ewel episodju kontat, li rnexin nġibu, mux per esempio bispalek, li huma gamers jew, li actually nis li huma per esempio well known, imma they have their own nerdy side. Għax kultant ma jħobbux jiru għadi. Għax nasib stigma antika. They're cool, ma tiċ tajt li. Jima joġbunix Marvin Eżatti. U inti mandekx problema li ċidrabi jek jidru ċertu angoli ma piex. Like, you have flattering angles imma onestament. Għaddik tar tipo 98% not flattering. Meta jirreġa, intom għattajtu l-Lyon jirreġa. Jiena għatma rajt. Jiena raħ live, jiena fit-tournaments, bro. Kif jistajkun? Tafala, ma. That's how. Tafala, għax verna sax nemmen. Għasikun jistajem, guys. I'm so good, kif qed titlef. Għalek, il-alla kem jintajib kif qed titlef. Għax iġru, veri ġu li ċertu fajt li fucking out of nowhere, għaffajt li fil-sistema tal-loba ma jamlu sens, per eżempju. Dik vera, Tekken għandana funky mechanics. U sada kif ħerġet il-loba u koll ġdida għallu xaba bugs. U middera kull kartu li napjina għandu bugs. Kif tħossok, by the way, bil-main? Bil-main tijaj. Palissa għaddejn il-test face tijaw. Sawa xo għal-min ma jafx Tekken 8, edi il-main tiegħi li kont nuża f'Tekken 7 ma kienx jgħid fil-logħba mal-ewwel. Alright. So ħarġu DLC biex jieħdu flus il-kumpanija. Ma dik is-soltu. Dik is-soltu. Kif qedtilkom microtransactions rule the gaming industry. Issa ma to be fair, when it comes to Tekken għal-mod tal-kelma, żammita ħajja ħafna għax jisek you're looking forward to a new character, but jinbidel il-meta, allura dejjem jisek il-ħin kollu qed tiżviluppa sawa. Issa when it comes to this character li ħareġ edi issa u aktar differenti, madux l-istess stil li jisek għatilab f'Tekken 7 għantabu f'Tekken 8 għax il-loba nbidlet ukoll ġeneralment. U jisek nitalla jisek għandek jisek kuġin ġdijt li għatma kont taf bih, sawa? Tittoq t-skopri, tajt, inti kif titħobbu dak? Titalla ma fajja ġadda. Apparently, he has that DLC buff. Le, għandu DLC buff. Għandu DLC buff, like, għax ħallas il-flus ikun naqra OP għal-bidu. Jena kan ħallas 5 euros, jrid nerbaħ. I spend money on this shit. Le, onestament, jena kan il-flus Pokemon Go, naġedilkom, jena onestament, għed nistanna shiny boost ta' doluri. Jek ma jtun shiny boost, bro, immur u namillom really worded email. Shiny boost il-zoppu. Jikun shiny Pokemon, Mela ħajt shiny Pokemon, mux shiny boost. Ma shiny boost, shiny boost, ċans eżatti. Li jom firma. My guy. Li jom firma. Minn għagvirex. Fucking nerd. Imma le, vera, għandu raġuni kien ħasel flus, jina kolpa. Għedix tal-għu 3 xhur, ħallini nerba. Jien ħallas 5 euro, ħallini nerbaħ daw it-tournaments ta' 500 euro, għal maġub fi. Bat, il-nerfjaw t-doluri. Għabad nibdan ital. Għanġib 1000% profit fuq, għadal 5 euro li milt. Le. Ma t-talmu l-kartun ġdijt li uħraġ mara. Il-pay to win just tibqa, ovvjament, ġi incentive, like, you know, nibqa namlu kull karatru pi, ħalli ovvjament ħalsu u jibqaw jilabu u għahna għanamlu doppju flus. Sa to be fair, Tekken ma tanċi pay to win, so għaxort hemm il-karattri li hemm ġol-loba li huma ħjar mill-karattri tiegħi. Imma jgħinu. Saqsi fena fuq Tekken, pers li ħarġ il-ġdida u hekk. So ikun hemm ħafna differenza kbira bej il-ġiex lobit jew. Għax issa bitlu l-mod ta' kif għax issa meta għamlu press conference tal-ewwel meta ħabbru l-logħba, qalu Tekken 7 hija ħafna iktar defensive il-logħba, il-ħin kollu titoqgħod isek tmur lura biex u jafas buttuna u jolqot l-arja u inti you whiff punish him as such. Issa din logħba hija bbażata fuq aggressività.
il-ħin kollu tafas. Alright. Sawa? U allura il-mindset ta' ħafna pro players edha jinbidlu. Per eżempju, hemm ġiex regarded as the goats of Tekken. Edin fuq Twitter jikomplejni għax. Fuqa, xie tgħidu aħna inna daqshekk snin 20 sena tipo l-istess pattern just jinbidlu slight difference. Issa whole change. Issa a whole change li tipo biex id-defenses options huma attacking moves. So immaġina jiena biex niddefendi naqla d-daqqa biex nagħtik lura. Il-counter block Per eżempju għandek heat smash li hija mossa ġdida li twaqqaf l-opponent out of nowhere. Jien il-president il-president għasek. U hija ħaġa li qabel tittaqla fuċek jekk mhux it-turn tiegħek, tistanna skejja minn żballu u batu it-turn tiegħek. Dik ħaġa li ma stajx nitgħallem onestament. Le, għalhekk jien ma stajx nitgħallem. Hija provaw jibidluha ħalli kulħadd ikollu ċans jadatta kulħadd fl-istess ħin għax hekk inti pereżempju għandek legacy skill jgħidula. Minn daw il-goats ta' Tekken jiġu fil-logħba li jmissu jerġgħu jibqgħu jilagħbu tajjeb. U rridu tibdila anka rridu minn jiplejse differenti u anka l-playstyle mhux il-ħin kollu il-players għodu jmorru lura u jistennu jisuna. Għalija eċitanti ħafna tipo jagħmel mistake wieħed, immaġna. Tournaments qabel, if you make 3 mistakes, il-round tliftu. Alright, u għandek ċans. U għandek il-comeback mechanic ħafna kbar sawa, imma again, għandek il-comeback mechanic għalik, għandu comeback mechanic għall-opponent tiegħek. Ifisser daw it-changes li għamlu. Fissa anka il-players, per esempio, ranking fil-li kontet tara, emxie per esempio li attint li huma goats li s-sadu ma drawx ta' l-affarijiet. It-tnejn li huma, Ni li huwa South Korean. U l-aħħar champion ta' dinja li rebaħ s-sani għaddit. Fuq Twitter tgħidu ma sax naddatta, daw il-karti ma nafx x'inhuma. Ma dak qed jiqirdu men. Kif tista' tgħidlu xat li kien jerbaħ kull turnament isu. Tgħidlu just adatta bro, just. Għajdlu hekk. Oh, just get good. Good tonight, ħaddili. Get good bro, get good bro. Just get good. Allora, bejn tgħid li għandu raġun u developers xew il-logħba. Ma mbagħad tgħid imma kif tisaħxi l-logħba kedni u piċina bejna wkoll, fim tipo tittabel bilanċ ta' imma tkun bi kif attint, pereżempju tanti ilha l-istess li inti tkun ta' bla ma tħares kun tafx buttons li ta' issa hekk bidlu combinations u anke pereżempju bidlu l-playstyles għax inti il-combinations orret titgħallimhom wara ġimgħatejn tkun taf fidejk x'għandek, imma pereżempju il-mod ta' kif taħseb wara li tolqot opponent jew kella terbaħ li tkun jgħaf f'sitwazzjoni differenti li fejn qabel kont tgħid ħanamel A, ħafna mid-drabi se tagħmel B. U sakemm tidra tgħid il-B hija tajba, issa kif tibqa' denial tgħid kif jista' jkun B. Ma għalhekk qed tirreġġa. Kif jista' jkun? I'm one of those li in denial. Għax ma nistax nemmel kif tipo titlab differenti, għaxina nobot ħafna nis li jafsu. U if I see myself becoming one li jafas, t-tajt le, what I have become tipo. Lyon, tafx tinstama dik onestament sieħbi. Skill issue, bro. Skill issue, le, skill gap. Skill issue, bro. Sieħbi taf xejt imma fuq Tekken vera ħaġa sabiħa. Jina lija nemmen li dil-loba meta nixtrija jina nfat. Konet 60 euro, ma l-loba mux 60 euro, di 70 euro issa. 70 ċeħal. Jina nfat 70 euro għal blocking game. It's a fighting game, not a blocking game, my guy. That's the masterpiece fija, xinti taqfa sektri. Lekin taqfa sektri, mux kan għodem mek blokka. Imma once li sek taqbes l-intermediate level tinduna li mux forsi tibqa taqfas. Like, suppose. Għaddi, like, amateur ħanab għaftekin u għemmek ħanab għanżgur. Like, għax nibqa naqfa. Sendi tilab, għagġi li tilab. U jġi spectator ħafna fit-tournament. Għemmek il-kun, tournament. Ejwa, għallinna jkun bil-pom-pom su sejja. Għax sieħ biwa amateur Tekken player ukoll. Tista mux professional pal-le. Le, I mean, jaff jilab, imma xikultant ma jilaxħax. Imma tjieb minn beda jitħol fi-tournament stip. Le, tjieb, u l-axħar tournament konzert etta fil-first podcast, ġi 5-5, ġifiri raba 5 u 5, ġifiri u kien hemm ħafna nistajbim dak il-tournament li għamiltu fl-iskola. Fl-iskola, l-iskola, t-narmu għom jilabu Tekken. U fil-klassi ta' religion. Fil-klassi ta' religion kien għaddik u għaj.
Niprofa ma nadawx. Kien hemm naqatawa, bro. Kien hemm naqatawa. Niprofa ma nadawx. Ma nipprovaw. Jaf Jesus kif beda jħarsilkom. I'm watching you bitches. Għalek, niprofa ma t-nizlu. Jaf kemm il-darba nizanin fuq is-salib. Jilafu. Guys, ħanurikom kif tilab l-loba jiena. Pay to win, Jiena pay to win, jiena ġesuta. Jiena ġesu, bro. New DLC. Ma jgħidulix Alla għal xejf del-loba, għax ħan literalment ħanif Alla biex. Mux bajtu bacon issa? Mux bajtu bacon. Ma s-sax nidaw, mux bajtu. Nistaw. Minix daqsek. Aħna maħnix daqsek stretti. Stretti, imma maħnix. Le, l-differenza bej aħna u l-bajtu bacon li aħna ma nitkellmux fuq is-sess. U kif partek. Only sometimes. Only sometimes. Meta nitkellmu fuq Marcos. Fuq Marcos, bro. Ajma. Vera, noqgħod attenti, ġak taħt l-età, dak għadu. Tox tgħid lu hekk. Qed li tmoħħi Marcus, dak mhux taħt l-età, bro. Ajma. Imma le, ma it's fun onestament, being a spectator, xina onestament, ħabba naqa fuq Tekken. Jina spectator, onestament, nara daw il-nies tajbin jilabu Tekken, illa, it's U hemm livell. U hemm livell. Ninduna minn ħajirbaħ qabel xi kultant ma nara l-logħba, bro. Dejt qaret naf minn U ħafna minn drabi meta tagħta għal ċertu livell fuq, it's all mental. It's all mental, vera. Jiġifieri pereżempju jekk għal mod tal-kelma fil-group stage mort tajjeb u bad pereżempju ħadd il-cross għandu kienet imuffat u spiċċajt ruined your day. Għajt li mhux. Issa effects ħafna il-bordata tiegħek. Il-bordata tiegħek hija pereżempju jiena għal-mod tal-kelma niprofa ma nismax diski waqt li nilab, għax it-tempo ta' diska ta' fetwalek il-mod ta' kif tilab ukoll. Sawa kif tilab pereżempju tisma' lo-fi li huwa iktar chill. M'intix qed tkun daqshekk aggressiv u tuħu l-opportunitajiet, imma kif tisma' pereżempju rap jew techno, ħadbaq tafas minn ma taqsek. Allura sib bilanċ li inti iżomm level tiegħek li you don't go out of your reach, għaxej per esempio xi drabi, ekki kollok il-health bar ikbar minn tal-ieħor. Għal għandi għalfejn nafas. Fimt? Tipo, għaxek tafas, inti għatam mużbal. Allora, u ġaluja mużbal waqt li għandek il-life lead, imma inti għandek il-diski li tkun aggressiv. ħad taf xort. Allora, li jek tismina Barbie Girl kif għatilab? Xi drabi il-parti ta' Ken tibda tilab aħjar. Jina the Ice Spice part. The Ice Spice da Barbie Girl. That's another one, bro. That's another one. That's the latest song, bro. Għajna ġurnata. Enti bil-forsi tkun ġurnat. Mela. Jek ma jkunx ġurnat għanna problemi. I think most males nowadays know who Ice Spice. Le, jema konx taf minni. Xieħma, bro. Le, inti għandek like wife u kids, ovvjament, u l-affajt mux affarijiet li tara. U mux dik ta' xara orange. Tara, come on. Semmejni għaf l-ewwel episode. Like, I can't believe il-5 episode, raġad ġiba. Ice Spice, that's it. Di ħan band stuff we do not talk about. Isma. Semmiħ, xmar. Leon, inti rajtu Star Wars. Iva ġirajtu, jinnu bodu Jar Jar Binks. Id-deja l-ras. Jimmy Marcus, in your face, bitch! Kont nitħajar mur nara, xismu? Il-new one, reissue. Idin ħajamlu Star Wars Day. Mux ħana raħa. Naqbes, namillu fast forward. Bro. Jar Jar Binks, no good. Oh man, we need some more love for Jar Jar Binks. That's it. Band, that's it. Diġan nibżon panados. Ma ħansamma, Mela, għatkwit, forsi Jar Jar Binks. Mela, fuq Tekken, mela, insa, et jorganizzaw ħafna tournaments għaw Malta. Għalek, ibda, għajdina kif et organizzom da tournaments u għagga, forsi kuna nis issibu dal-problema qabel ma tajdinna fuq, għax di interessanti dik bdejna nitkellmu bejnina. Issibu li in-nies, hemm ċertu nies li jibżew jitlu għax ħajaqlaw xeba
basically. ħafna. U dik kif ħan. Kif tista' tissolvija? Onestament ma nafx. Għajdilhom Get kabru good, get good. Kabru l-bajt. Get good, bro. Imma kif taqbad tgħid għax nifhimhom minna point, imma jiena kont f'dak is-sitwazzjoni u rnexxieli. Jiena l-ewwel tournament li tħalt kull merbat lil hija. Like Humble beginning. Humble beginning. Xnuħ misra. U għalek terbaħlu? I love you. Imma per eżempju, kif taqbad tgħid? Hija xi ħaġa li tkun ġo fik, fimt li hekk ma intix qed tipprova. Għax jiena per eżempju nammiraħ il-nisajdu Mattias. U baqa' għaddex dan l-ewwel tournament ma tantx rebaħ ukoll. Imma what makes it fun hija l-komunità li tiġi fija. Jien bissimmu, sorry, jien bissimmu għastelab, għatemmek pala spektator. Kem per eżempju id-dum it-torna? Għaxin per eżempju jinkon namel daw. Vera mintix ħaterbaħ xaktar xie tkun għadek ġdijt jew xaġi jista' tkun forsi inti vera tajb id-dar u għatma provajt kontra xat. U kun emmin, tajb. Li kun ġi l-ewwel darba jgħid il-lalla kem ġab xi 3 wins għax, more than expected. Imma, per eżempju, il-tournaments ikun hemm hemm nies li jgħidu ma ħanoqgħod fuq il-flus biex nagħmel 5 minutes, ikunu naħseb quite a long tournament. Ħafna minnhom ikunu every xi 5 sigħat. Għalek, Like, pal entertainment, tajjeb ħafna, l-aħħar tournament li kellna vera kien tajjeb. Għamilnija tal-iskola. Tal-iskola, għamilnija tal-immot li kun li nis li għadhom jibdaw, jkollhom jilabhom kontra nis li għadhom kif jibdaw ukoll. Iġifieri bil-group seedings kif għamilni l-ewwel tournament għax Jiena mekkont. Bażikament kien vera anka sejba agost onestament għal hekk it-tournament sebdawhom għax vera bażikament għandek ċans kulħadd ħajja għandek 10 matches u daw 10 matches jekk ovvjament skont tifla. Tiġi match kontra min Jista' Magic, per eżempju aħna kont nilab Magic kont imir tournaments u offertek. Per eżempju every round, per eżempju taf minn one win kontra one win. Round robin, dik mhux round robin. Imma dik kienet Swiss tournament bis-seeding, sawa. Bajna nagħmlu għalli tal-imot li l-ewwel ġiex lobiet ħad tiġi kontra nies tajbin xi randomize għax għadek ma ġibt is-seeding. Imma what once li tibda terba' u titlef tinduna il-level inti, sistema u waħedha tabbinak mal-ħadd ieħor. U allura rajna li ħadmet ħafna. U bat it-tieni tournament badna Champions League għadna di ħanuħduha u ħanamluha f'Tekken, sawa? Aw għamilna gruppijiet tajbin li per eżempju is-seeding li ġibna minn skont minn 4,000 fil-tournament ta' qabel. Ġibnihom tagħmel ukoll illa. U badna per eżempju l-ewwel erba' jmorru fiċ-Champions Bracket. It-tnejn il-ħamsa u s-sitta immorru fil-Amateur Bracket. U mbagħad ikollok double elimination biex it-tnejn li huma jkunu jħosta tournament ta' kif ikun barra minn Malta. Allura isek mingħajr ma trid hekk m'intix tajjeb biżejjed għal Champions League. Għal-Champions League ħadmur l-Ewropa. Alright, okay. Allura isek mingħajr ma trid isek għandek għal xi xett immira biex titjib, fimt? U dak minn ġittini tal-MHS żgur naf biċċert li għandi ma kellimtux, ma żgur naf biċċert li ħajjiġi fit-tournament li jmiss u jgħidlek għandu prova nimmira Champions Bracket. Ħal nara kif imur jiena. U dik it-tip ta' mentalità jkun irid ikollek bżonn biex tista' tidħol, imma bħala kif taqbad tgħid, bħala komunità min jitlef 5 logħbiet u min jerbaħ it-tournament mhux ħajqisek li huwa x'ismu aħjar minnek jew hekk, jiġifieri kulħadd minn hemm beda, kulħadd l-istess logħba għandu. Forsi m'għandekx id-DLC. DLC, forsi ma tiforġax €5 biex terbaħ. Imma le hemmhekk tat-Tekken at a pro level kulħadd jixxieħ DLC. Għax sad li d-DLC buffija tajba. Imma DLC ma jużax id-DLC, ġa xtraħ għax xtaqu. U għalija wkoll. Imma d-diffikultà li naraw ukoll, pereżempju, għal-mod tal-kelma fil-bidu ma jirreġistrawx in-nies. U ma nistax nifhem għal xiex, titoti jisek tot tgħidhom taf li għandek tournament u hekk tittiġi. So if the chase people. I have to chase people, u ma nistax nifhem għal xiex. Għax ma twasli jitlu. Jitlu. ħad gost. Mela. Xiex baqa xwerġi se kellhom ngħidlek jien. Mela, għajtinna fej jistgħu jsibu d-tournament. Aħna għandna page fuq Facebook u fuq Twitter jisimha Fight Nice, għandna Discord ukoll. We update people on whatever tournaments we're doing. Palissa għandna
da ħajilħaq joħroġ, imma kellna tournament on the 21st of April u ħanamlu qualifiers tal-e-football league biex imorru Riyadh pala biex jippreżentaw lil Malta. Ġifieri dawn huma fajt opportunitajiet li qabel ma kienx ikunaw li se tista' tippreżenta l-Malta hija xi ħaġa opportunità kbira. Jien għamilta darbtejn. U ġifieri on the lookout aħna nipprova noħorġu kull darba. Like once every month nipprova konna xi ħaġa. U kemm ikunu biex jitlu? Biex ikunu aħna nibdew bi-10 euros u 12.50. U inti għandek 5 hours pal-matta. Għandek 5 hours. U inti dak once li tinqalla mhux ħanajdu li tibqax tilab. Issib ħadd ieħor li għadu li nqallab bħalek u tilab hemmhekk. Anke taraw x'ismu, taraw in-nies jimprovjaw aħna mhux ħanajdlek xi tlift mhux ħanikelbek. Le ma nagħmlux. Titla' mal friendlies ukoll kif tagħmel friendlies li tgħinu xulxin kun hekk. U it's very tipo looking out for each other environment. Tipo hekk inti ġidwejn għal-mod tal-kelma, kwaħt jaff minnu għal volja ma jlabx. Issa nassugurtak li kull minn jidħol hija FGC Fighting Game Community. Kwaħt huwa parti jisu ħabib minn ma jrid. Għax jisek tajt ma ma ġiex dak u tibda tajt mis-suġi ta' konna nirdu gost u anka ġast il-presenza ta' persuna. Le dik vera, kama darba patuli għaw li ma ġiex illu. Inqas bis nilab jina ġivir l-lova. Ora flip-player pool kemm għandkom iskom? Konna din palissa persi l-logħba ġdida kienet konna 40 ruħ. Le, mux tekinejt kien għanna għaxaj. U 40 ruħ, din palissa nifloti bejn 40 u 30, sawa? Ejja rajt thumbs up ma nafim fejġi. Għanna thumbs up, għaminem, guys. Naħseb inti la matrit Le, oh my god! Let's go, Ash! Għaminem, Ash! Crazy. Sorry, let's continue back to the flow. Ma dik, ġifiri, palissa għadna l-logħba ġdida, qabel kienu konna jisu 16 ruħ, ma jisu we doubled it. From Tekken 7 to Tekken 8, it grew a lot. Għaxin nistanaħ, għaxin koddamur Tekken 7 ħafna, u Tekken 8 vera il-flow ta' nies. Jina issa sejt nara TikToks fuq Tekken, fej għat ma konna ħara, fimt? Issa sejt per eżempju għax u għet ikun overpowered, jibdaw jodu jitnejku bil-foot. Which is very, very something which I never thought I would see. Ma it's something new da. U mela forsi kif għattint, għamilti kappell, isna sarbi, għamil appell għal daw n-nis li għat ma ġew tournament, biex forsi ma jibżawx. Ma jibżawx, għare. L-appell. Laħwa, sawa. Kif għat fil-bidu, jiena l-ewwel tournament li mort, l-unika reħpa li kelli kien kontra ħija, issa ma waqafx hemmhekk jiena vera rasi jibsa, qabel ma nibda nerba. Nibda kolli affarijiet, imma m'għandekx fejn taqta' qalbek. Il-fatt li hemm nies li huma lest li jgħinuk li jistidnuk għal turnament li jmiss hija xi ħaġa li ma tantxaw fil-komunità ta' any type ta' competition. Per eżempju, jekk inti għatmur fil-futbol u titlef kontra tim, mhux ħajġi tim li ieħor jgħidlek issa nagħlmek kif tagħmilha dik, ħadd ma ħajdlek hekk. Fil-e-sports, ħafna midrabi, hekk inti m'intix tajjeb, għaw ħafna riżorsi u l-opponents li jerpulek huma stess, probabbli ħajjgħinuk. Għax kwatt uman at the end of the day. U m'għandekx għalfejn x'ismu tibża, għax il-fatt li għandek komunità li inti lest li anke wara li tlest it-tournament tgħid mor niklu flimkien. Tipo hija xi ħaġa li it's more than just a tournament, it's just a group of friends coming together to one place biex jaraw minn ħajjerbaħ dakinhar. Fimt, miex daqshekk deep, fimt, miex daqshekk deep, imma għaw min jibda jgħidlek għax ħajkun hemm dak diħel. Dik problema dejjem insibu anke f'tournaments, anke speċi kontattilhom l-għamlu friendly tournament f'xej, xorta jgħidulek ġej dak. Mhux ġej. Why, man, why? Nemmen li l-fatt li n-nies jibżaw jitilfu. Għax hekk tibża titlef, qed tammetti li inti ħażin, fimt? Għal ċertu nies, jien meta nitlef ngħid li għandi bżonn nitgħallem. M'għandekx fejn tgħid għax jien ħażin. Għax forsi jaf xi ħaġa li jien ma nafx u hekk once li nitgħallimha jibdew jitlef minflok nitlef. Le, ukoll u palma għadna li jiena nemmen li hemm ċertu nies li m'għandhomx daw il-courage biex jiġu. Li they can actually build it and they might actually be good li laqas jafu. Għax hawn Malta tinsix l-ewwel e-sports għadu qed jikber.
Iva. Anzi, last couple of years kiber iktar mill Immem nis li għadu m'għandhomx dil-kultura li jgħid, isma, inħobb nilagħab għad-dar, jiena vera tajjeb, maybe I can go and play somewhere kontra n-nies, you know. Dik il-ħaġa rridu indaħluha f'moħħhom li it's a fun thing, anksi, it's like a sport, a proper sport, li it is e-sports, imma Malta għadu il-ħaġa li jgħidu speċi u mhux kemm jilab imbarazz kamra. It's more than that nowadays. Ma għattaw n-nies li ħafna. Per eżempju, għal min jgħid li ċess huwa sport, ma lekk dak huwa sport. E-sports l-istess ħaġa. Mela, eżatti. Jien nagħmel ħafna calculations, moħħi palma tagħmel calculations biex tara fejn tmur il-chest piece għan-naħa l-oħra. Jiena dak toddu bħala sport. Mela. Jiena sport. Intom għandkom il-1, 2, intom għandkom il-buttuni. Għandna l-buttuni. Intom għandkom il-buttuni għandhom il-numbers. Għax kontant sihbi għodha fejn kif taħdem. Onestament, jiena moħħi mur bajbaj xin jibda jgħidlu affarijiet. Hemm xeba ħsieb fiha. Le, dik li imbella, għax per jien meta konna nara fighting games, ma tantx na fighting games stores. Konni nilagħbu meta kont żgħir ħafna Street Fighter fuq il-joystick. U xorta kien hemm xi moves u hekk. Imma saret vera komplikata għalija personali, speċi you need to know the combos. Imma għax in-nies saru jafu x'toffri. Meta kont tilabba inti fi żmienek, kellek kien hemm imma ħadd in-nies ma kinux jafu biha. U minħabba l-internet u minħabba li issa kulħadd jista' jitfa' fuq Twitter jgħidlek ara scope rate. U qed jitgħallem at an increased rate. Allura il-baseline ta' kif kont tajjeb dak iż-żmien hija taw fuq. Le, jien niftakar meta konna nilagħbu Street Fighter 2, aħna konna morru l-iskola u konna morru wara konna nilagħbu da. U qed nilagħbu di. U f'daqqa waħda ċunli tagħmel tiskopri waħda. Il-babrow kif għamilta minn u xejn. Provaw nerġaw. U mux ħallimi, għax probla għasef nifamela. Mux ħanajdlek, le, mux ħanġa. Jgħidlek kull ma titamel waħdek. Flik, Drabi ta' 50-50. you know? Għalek l-internet vera en fuq di l-apparti, ġifiri, hija anka per esempio niftakar hemm ġrajja fix-xena ta' Tekken Malta, kienu għallu aħna tajbin, ta' nħanifqaw kull mem. Sifru għal tournament u għernejtlek il-dizastru. Iskara laqala, probably. U għallu daw kif jista' jkun, daw għanna nerpu għaw Malta u nibdaw nedu nafu minnu tajjeb għaw Malta u nafu minnu ħazina għaw Malta. Kif meta morna kulħadd kien ħażin. U għan skopru, għax bat tinduna li mux Malta biss li tejnu ħatiħor meta tilab. Ekk inti tmur l-Italja, jew tmur any tournament barra minn Malta, huma lesti biex jgħinuk ukoll. Jiġifieri għalhekk hija fighting game community għax jgħinuk kulħadd jgħin li xulxin. Allura talmu mbagħad issa aħna li sirna nerpu l-barranin. U rrid ngħidlek fuq li konna semmejna f'podcast u inti kont batlik comment. Ma ngħidha ma nafx ma nġerġer fuq l-istess suġġett, inti ma taqbilx li jkun hemm tournaments għal Maltin biss. Le ma nabiex. La, ma tixtiex li kunem eżempju taf minnu l-aħjar player f'Malta jew xi ħaġa. Kunu nafu. Malta national champion. Kun taf minnu. Inti meta jkollok it-tournament. Ma pereżempju jiġi barrani. Min ikun l-aħħar Malti fit-tournament, dak hu l-aħjar Malti. Hekk inti pereżempju tilgħab Fortnite. U għal-mod tal-kelma wasal fl-aħħar circle. U għandek 5 minn nies. U 4 minnhom barranin u l-aħħar wieħed Malti. Dak u l-aħjar Malti, għax dak irnexxielu wasal hemmhekk. Ma nafx jiena ma naqbilx jiena. To be honest, forsi qatt ma ġi kontra it-tnejn Maltin, fis-sejn mbagħad jista' jkun li dak kien unlucky. Imma bat il-konsistenza mbagħad tidħol fin-nofs. Hekk inti kull darba mela tilab. Ma jiena nsifer mod tal-kelma. Hekk inti tmur barra u dejjem konsistenti qed tibqa' tiġi dak il-post. In-nies ħajlejbiljawk għal dak li int, fimt? Hekk inti darba mort tournament ġejt l-ewwel, imma bagħad it-tournament li jmiss il-5 li jmiss bil-kemm ġejt mal-ewwel 8, well dak jgħidulek inti fortunat. So inti ma tixtiex li hawn Maltese National Championship? Tournament darba fis-sena. Darba fis-sena dan huwa National Champion ta' Malta jew xi. Intu bifer ife billi kun hemm tournament ma ngħid xejn ħażin, fimt jiena dejjem kun looking up for it. Imma ma nasib li huwa utli għan-nies għax aħna jisek at the end of the day jiena l-mira tiegħi mhux li kun laħwa f'Malta, jiena niġi champion fid-dinja, fimt? Jiena dejjem isa differenti għax jew. Imma again jiena I'm very competitive, so. Le mhux għax very competitive, għax I like this sort of thing li isek tkun taf. Anke meta konna nagħmlu off Magic jew għax isek tkun taf li the Maltese champion jista' jkun pereżempju b'matlek dak il-ġurnata kellu amazing day u mbagħad he's shit. Imma l-menu it's like
an official, official title. Issa For that year, ma mux for that year. Sistema li jina naqbel maħħa hija point-based system, sawa? Right. Li tur il-konsistenza ta' persuna, u mek nejlek iva, mek għandek tkun taf minnu. Jerbaħ, per eżempju, għal-mod ta' kelma ek jiena ġejt l-ewwel fil-ewwel tournament. It-tieni fit-tielet u fil-raba ġejt. Ek, il-punti niġi l-iktar konsistenti, nemmen li mbagħad dak huwa l-iktar persuna li huwa. Le, maħa. Għax il-konsistenza at the end of the day hija l-iktar ħaġa li tajba fl-opinjoni tiegħi, għax jekk inti darba mort tajba b'daqqa waħda bil-kemm ħriġt mill-pools. Tipo, allura mela kellek fluk, fimt? Kellek fluk bim. Forsi ħadd ieħor kellu ġurnata ħażina u inti kellek ġurnata normali u hekk spiċċajt wieħed minn tal-ewwel. Le, għandek raġun, jiena kif il-lossi ġittamla, preġament. Lyon, intamel, t-dinda. Jiena għamilta skużaj, ma jiena nuża ħafna idea. Għamilta, bro, għamilta. Tini episodju għatma ġew il-balloons, fatti għanna complaints, għanna prova nġib naqqa balloons, mennax, kanna complaints, li rridu l-balloons. One thing. Peace sign ek. What's up, brother? What's up, brother? Elġa fuqi, ħana prova, I want to get this balloon. Għatniruni għal-flow. Emmu my balloons! Le, għax ħadar kena we need the balloons in every episode, so every episode. Kuna consistent. Actually, vera, kena ħabibti għal-tlat jek ma kellekx il-balloons fl-episode, astara. Astara! So ma nafx. Għamlu timestamp ta' kull balloon. Literalment. Every darba li jitla l-balloons clip. Allora, rritna fuq l-esperienza li t-sifer barra minn Malta fuq da. Kif tħossak when you go over there? U kif taħseb li l-Maltin, naħseb inti u xie ħibib ta' sejrin, Malta t-improvja ħafna ma' d-dinja u għek? To be fair, ma tantx sanajt ek Malta t-improvja għax ma tantx jħorġu nis minn Malta biex jilabu sawa. Il-fat li jena bis, ma tantx bħalissa mux jena bis, imma like for the most part, jien siħbi Miguel Caneo, u t-nejn oħra li joħorġu jilabu barra minn Malta, imma u like t-nejn oħra in one occasion, ma tantx jisifru. Allora ma sax nemmen nejdlek biċċert li Malta sejra ħjar, imma għaxanka per esempio online tournaments li tibqa d-dar, lebda Malti appartijina, le, jitħol. Imma biex dak hemm xi balla kost jew xi ħaġa biex xejn biex online tournament għal għandin ħallas biex nibqa' d-dar u nilgħab. Le, ma ġieli xorta jkun hemm entry fees. Ġie jkun hemm għandu naqra raġuna, ma daw free. Tekken m'hemmx. b'xejn. Allora da ma jitlux. Ma jitlux, ma nix. Għodu erdu li jien l-aħjar f'Malta u għafferti, għandek fucking free tournament u ma titħol. Ma titħolx. Seta, minn. Għalek, jiġifieri il-fatt li issa jimmu xennajt li għaw min jamelek, imma u forsi anka bil-ħin. Ma tkunx tista jiprotet ħattijħor. Imma kinti mandek xtame, jina bekk tipt li jek nidħol f'ġimma 5 tournaments. F'ġimma. So inti palma jkollok nisi trenju għal-futbol, jien kont kull jum ikolli tournament biex nelab. So jina il-ħin kollu niprofa nitjib nara mental game kif u jgħat, biex inti meta tasal u tħallas il-flus biex jissifer tkun preparat. Mux meta tiġi għaw Malta, maħħaċ il-kaffe, ma l-għor ma labxer. Fil-ħab, ma rrit t-saqsik, naf li sek fajta. So, għaw Malta maw xie government fund, jew biex jgħin il-players biex forsi jitellawhom barra, fil-senti minn tijak, dejjem toħroġ u hekk? Pala government funds m'hemm xejn, sawa? Basta bil-e-sport. Ekk ma sanajlek, basta u daw l-e-sports kollha u Malta. Button pusher. Fuq dwej. Literalment, basta u daw l-e-sports kollha u Malta, imma qasna a donation ma tom daw players biex għallaqas jaffordja u jkun jista' jitalaw iżjeta u jmorru jista' aħjar forsi u ġibu Malta f'livell oli. Issa jina dejjem nirringrazzja l-Eversio, so huma dejjem enuni ukoll tipo biex bħala tim u anke bħala mental u ħafna pilot għandi flok tagħhom għalissa wkoll. U pratikament kieku ma kienx għalihom u bil-efforts tiegħi wkoll ma konx insifer daqshekk jiena. U fil-verità kont insifer qabel imma ma konx nisifer daqshekk frekwenti anke biex anke jtu kellek. Per eżempju jiena wara tournament ikun mur ħażin nibda ngħid le mhux sejr li miss. Huma anke jgħidulek dik il-kumment jgħidulek
U le, għalli mux. U bat I come back to my senses najt ma nerġa' il-prova, dejjem għaddej. Ma minna kieku ma kienx daw il-e-sports teams, iżda il-ftit li għan. Il-ftit, għax vera ftit għaw. Minna liex, jien xi klieta naf. Il-ftit li għanna, u kol mux bizzejiet, għaxek inti għedin namlu nofqu xeba flus fuq Playcon, nofqu xeba flus fuq Premier League. U nibqaw nabu bejn Malta, ma aħna bil-boċċi, nodu sejjirnek, fimt? Għalek ma nemmen, għaxek per eżempju li tejt inti namlu National Championship, probabli dik għanet faw ħafna flus għax il-National Championship. Ma jien li ġejt 17 fid-dinja, isra li għadbit, ħat ma ta' kazi, fimt? Le, għamlu articles frek, Ejja, semmew, purċi. articles. Nasib wieħed minn ftit li t-tafaw wiċċek kif kien, Lavin u għandikun anka frija wara għamel articles. Frija, thank you. Segment, that's why I'm here, guys, the segment, ħammorru. Menti, basically, ħiex ma sibt il-ħattijħor. That's crazy. Crazy. Anyway, mela, għajdinna naqra fuq ix-taħseb fuq il-free hour, la ma toffendi l-ħad. Le, minna ma toffendi l-ħad. Tkun xpali ta' tajt fuq, bi. Essax, ma l-ewel l-eSports Game Master Awards kidbu ħazina, nibdaw minnem, so. Essentially, li rajta naqqa finiki, so, meta jien ma ntazilx minn daw l-erba, nibdaw minnem, so, from a standpoint, I'm a bit salty, so nibdaw minnem. Naqqa salty diġa. Għax naf li n-nis li talaw, mumiex daqsek mux kolla, so, emmin. Lej, tista ta' jenna mettiem, ta' ma tawniex award jien mal-ewel ħagġa li għat li għam nis li Em Zeljen u hemm ieħor li huwa kien is-sixth man ta' Cloud9. Issa jien da ma nafux. Imma qasu Malti, eżin mhuwiex nazzjonal Malti, imma jgħix Malta. U għam ħafna żmien barra minn Malta, ġifieri like mhuwiex Malti. U dar-reward imma ħaqqu li. U ħaqqu eżin hekk kellu da, wieħed milli ħaqhom li jkunu nominated. Imma bagħad hemm tnejn oħra. But where that no. Wieħed rebaħ kull ma rebaħ huma championships ta' Malta, sowa. Għadu żgħir. Okay. Ta' sim racing. Tajjeb, proset, erbaħt, imma komparat mal-achievements li għamilt jiena, sowa, li mort barra minn Malta u actually place jgħid u jafu b'Malta għax mort jiena, tipo aħna l-award kienet li għamel l-isem għal Malta fil-lob. So, ma nistax nifhem kif persuna li pali li kontensife, jina għamilt, per eżempju, għamilt xar, sifirt l darbit, xar minnom fis-sena, is-sena li għaddit. Biex t-kompit. Is-sena li għaddit, sifirt 14 darba, 14 times. U niftakarx, naraħħom fuq l-stories. Il-kollu, ġimma għara ġimma. Sifra persona, nuqot nejt, kolla tournament. Kolla tournament. Tournament da tambu. Iġifiri, minix nejt nuqot fuq zaqqi, li ma namiex, li nejt nejt. Putting in the work. Fimt? U hemm waħda li ġiet semi-finalist fil-Playcon, għas reħbet. Wait, ma konċ naħma. Ġiet semi-finalist bit-team taħħa fuq league u ġiet, again, nominated u da. Issa, alright, forsi nemmen li ma ġibx bizzejiet nominations. Jien ma neħx le, għax dawn n-nis, they didn't even advertise to actually nominate them. U ma tassaqsijom kif u kome saru daw il-da. Edu lek għax l-achievements tijak ta' sana li għaddit. Is-sana li għaddit għamlu ġi 3 artikli, ġiġ artikli fuqi, ġejt 17 fil-dinja, ġejt top tournaments, top 16 ta' ħafna fil-Greċja, fil-Franza, fil-Italja, top 8 kolli. Da nerbaħ Malta, ġifiri ma nistax fuq dik zgurna fli manix l-nies fuq l-achievements. U fuq il-nominations, they didn't share the votes, ġifiri ma nistax. Le, fuq il-Marko, din il-ħagġa, free hour, inkom jgħawet tamlu grupp ma Lavin Malta fej, you know, almenu I think they should, la ma ġejx nominat, after the awards biex ma jgħik minnu favorit, jiru kom honorable mention. Le, ħalli għalmenu, għax before you don't want to show it, għax tkun taf minnu favoriti u xaħdi. Ma once li actually l-award toħroġ. Għatu naqra anka il-nominations naraw naqra. Fej u xekin. Nishtiqin kunna, għax anka jien, l-axar darba, le, ħanġenek kazza, ma l-axar darba kelli balla votes, u balla zgur, għax kelli balla anka
Balla nis screenshots, balla nis famużi kollha speċi share jew ivvota l-Ashley għax ħaqqu u xorta ma ġejx nominate minn. Issa tistenna. Għalek kif taqbad tgħid. Ma tkunx taf fejn qiegħed, u inti għalek tiġi maħluq għax hekk jiena qabdu għalulek taħondu mal-voti, ma ġiex biżejjed biex nominated, ok, għandek raġu, ma ġiex nominated. Għajli kem ġib, kem kelli l-bot, għalli kunna fanka għonek. Jien naħseb għalek ma ġiex onestament naħseb ma kellx biżejjed, onestament għaw Malta. Il-fighting community għadna għazaj, imma onestament ma nemmenix, xorta kellek achievements ikbar minn ta' dawk li kellhom. Imma ekk per eżempju għal-Tat-Tekken ma dawk tnejn minn l-erba qatt ma smajt bihom u qas jidru jiena nider mhux jiena nider f'ta' CS:GO. So immur hemmhekk l-events, immur Playcon, immur da fuq active fuq social media. Daw kif bħala qatt hekk tissemmi xi ħadd. Qiegħed f'team every wieħed mill-ikbar teams f'Maltek mhux l-ikbar teams f'Malta sewwa. Ismi rajtu. X'imkien rajt. Eżatt. Le, daw. U mhux biex nider li presumptuous u hekk, imma Emmijat, jina nidbassa. Jiddeffes. Nista' nagħmel forsi maybe one thing li ma nafx jekk tista' tgħidli fuq forsi fuq l-oħrajn għax jien pereżempju kien hemm xi ħadd bagħat li għal dawn il-nominations ta' Free Hour. Kien bagħat li xi ħadd għalli nominani. U bdejt ngħid imma li mhux ħanna nominak. Taf għal xejn mhux għax m'għandix grazzi miegħek, għax you don't fit the crowd, mhux inti. Għax da pereżempju wieħed naqa' kbir u rrid jiġi nominated għal daw il-Free Hours li huma students suppost. Jista' jkun li forsi ma dek studentu hekk maybe under 25. Under 25 kien mhux għax student, mhux għax Le, under 25. Għalli biex nivotalu is over 25 school. Għax ma naħsibx li ra l-instructions għalek għalli minix għan nivotalek. Għax bla sens, għalka li għajdu boomer bro għalax il-questions. I made sure li nara il-rules and regulations għax jina wieħed li nsegwu ħafna regoli għax namilomina biex norganizza ġifej dawnu maħfariet li t-profa segwi. U xin rajt li one jimin ma nekonsidranix youth għax 23 minn kważi sirt adult, fimt? Imma jek nara under 25 Youth Awards, għarit ma l-għana tapplika. Ma naħseb it all came down, fil-verta it all came down naħseb to votes. U sadly, naħseb I highly fucking down. Jien għandi tiri fuq għadi, imma tiri ma nistax najda. No. Ma nistax ngħidha. Hemm ċertu affarijiet li nista' ngħid u ċertu affarijiet because I don't want to be m'għandix il-bajt ta' Max jew JD, you know? Għax kieku hemm xi ħaġa li ngħidha and li vera nemmenu mbagħad ngħidlek wara fuq għadi. Li anke tal-lavi Malta hekk jagħmlu għal ċertu affarijiet. Imma it is what it is. Ngħixu hija isek għalhekk jiżommhom privat l-affarijiet għax hekk huma jinkixfu jħolqu d-drama. Anyways, mela, dik hija drama. Min jetem fil-Power Guys hemm ħajbqa' u daqshekk kollox minn taħta u Malta jsir kontent. Issa tistaqsik ukoll, inti għamil żmien kont stream jana għal-emmu ma dekx stream jax fe. Għax bdejn ngħid għal għandi naħli l-ħin. Honest, għandu raġun. Janka jien. Fatti li jgħidu li għadni sissa speċi pers li jtna mal-podcast mela ma dekx stream. Preżemi konna ħlif 3-10 hours fil-ġimma nistreamja. Meta dak it-10 hours inkun nista' editja, nkun nista' naħdem fuq content, inkun nista' nagħmelek. Actually spend time with my family naqra. At least ikollok nara long time magħhom. Balla ġlied kien ikolli biex nagħmel stream. Infatti kienet famuż fuq l-stream meta nkun qed nilgħab daqqa waħda tiġi l-mara tħabbatlek. You know, so inalija stream kien vera hassle. Ħalli this last week għamilt stream one-off, l-emmolaw għal do one-off. Infatti għamilt mal-ewwel fil-tafli fil-captions. Le, jista jiġi, do not sub, għax ma rix preżempju jtamel stream u jidħol ċat jagħmel li sub, għax tagħmel it's not worth it. It's nitraqlek il-flus. You know, tagħti sub il-ċat is who's consistent. Le, malek, so vera, napprezza l-onestà tiegħek. It's not worth it. Jekk m'intix bħal xi Joel li he makes a living of it. Issa jiena pereżempju jiena personally quite well known barra Malta bħala kartu tiegħi, sawa? Nemmen li l-fatt li jiġu jarawni ġas biex jgħidu qed jaraw jgħid li jilab fuq l-street. Imma jien minix konsistenti u ma nemminx li għandi naqla l-istess amount ta' views fuq xaħat li huwa konsistenti ktar minni u jilab ħajja minni nemmen. Imma palissa rġejt kont ħanerġa' nibda għax il-grind ta' kif tjibt nemmen kont jiena
insib skuża bil-streaming biex nista' nilgħab tilgħab il-logħba. iktar, So, allura qed nagħmel satejn. Tużaħ bħala practice. Fimt? Miflok tippractice jew waħdek tippractice jew titkellem ma' nies, fimt? U isib l-skuża biex tista' actually put in hours in the game. Allura għalhekk qed nikkonsidra nerġa' nibda. Xejt l-affarijiet, xejt capture card għax il-computer tiegħi kaput allura qed nilgħab fuq PlayStation. You're going all out. Le, ma again, dawn affarijiet għax nejt nkun erbaħ tournament nejt mela l-flus miflok ħansifer oħra, ħaninvestihom f'xaġa oħra. Imma it is what it is. Minn xenna tal-ħadd, qalb il-ħadd jekk tipprova t-stream jew. You can. Kważi se jirnexxielu. Jien nara għandi iktar affarijiet. Plus ukoll kif għandna l-podcast, ix-xogħol ta' kuljum, qed nipprova nagħmel dieta u mmur il-ġim, ġifieri l-affarijiet itqeżża. 24 hours. Anke jien qed nipprova mmur il-ġim. Anka jen guys, ma coming soon, incoming soon, jina biex kunu tafu. Eventually. Lemma vera, I have to. Mela għana il-buna għamin fuq gaming u speċi, inti meta batli xaġa għatli li inti fan ta' Batman. Viva, like I'm a very big DC fan, u bdejt ħabballob u koll. Ħabballob? Għax kienem ħarġu dawk 3 lobbiet ta' Arkham City, Arkham Dawk amazing. Jade Hooked, u bat dak iż-żmien kienu ħaddu kif ħarġi trilogy ta' Batman, ta' Nolan, u ngħidlek tbellaħt, fimt, ta' tifel li kont. U it stuck with me, anka l-fatt li mandu superpowers oret għandu xeba flus, imma l-fatt li jħaqqa ma' Superman li dan għaljen u ġimalta. Ġimalta. Ostja Superman. Ma jtokx ġo David kollu jibda. Il-superpower ta' Batman u għalli għandu balla flus. Intelligent. Bro, I'm not gonna lie to you. Il-money. Jek Batman. La, I'll defend him to the idea. We can go at it. Jek Batman, bro. Ma kellu xej flus. Le, kellu. Uma jistudja fil- għalek. Xorta jafjani. Iva, imma namlu mod. In this scenario, ma kallu xej ikun literalment the homeless version of a Batman. Xorta nemmen li kien isir Batman, imma ma kienx ikun dak il-level imma. Jien nemmen li, għaxu daqs kemmu intelligenti u il-fat li dejjem innovates, probably blaffajt żgħar li kollu. Kien jimjena xielu. Ġib xi private investor, bro. Kien jagħmel fucking pal MacGyver għalli jivvintalek xi sikkina minn xi ħadd. Iron Man għal-mod tal-kelma, Ġo Cave għamlu l-ewwel. Għalek. Tkun kapaċi, tkun kapaċi, vera. Issa, pers li top il-Batman u għaffertek, ġili provajtom il-lob ta' Injustice, fighting games, pers li top fighting games u kol? Ġili provajtom, 2Ds are not my thing, li huma li ma jċaqla xil-screen ta' wara. Għastija? Mela ta' mux pal Tekken u sorry, vera ma nafim biex għaxinti, hemm żewġ tipi ta' fighting games, le, to be fair, 3 imma 2, so basically għandek 2D fighter u 3D fighter, differenza ta' 2D u 3D li tisa you can sidewalk, tmur la ġemba left u right. Tekken ekeda. Injustice hija 2D. Imma bat għandek 2D games jinqasmu fi 2 li huma realistic pal Street Fighter realistic. Iktar realistic u anime fighters li jkunu more flashy. 2.5 dik tiġi, għax Dragon Ball Fighters ekki fil-verita, which is nice. Imma jiena personalment provajtom, imma minix tajjeb. U nek xaġa biex tajjeb, ma niprovajt. Ebni risorsi xibkien jew. Nilabu, aħna fej aħna tajbin ovvjament, mux ħalabu l-ob li mux tajbin. Lejki. Respect, għax jiena l-uniku nazza fight game kon Straight Injustice. Injustice sabiħ, ħafna nis jixxu fighting games a story mode. U Injustice fija story tajba. U tu kol tajba il-story mode. U per esempio Mortal Kombat ħafna nies jixuha għal-stories u anke għall-executions li għamlu. U l-cameo characters. Issa they're well known for the cameo characters. Fil-fatt għandhom il-Peacemaker li għed wara Lyon palissa u għandhom il-Ommim u ġabu il-palissa ta' Invincible.
Mux, emmiħor, għat niblankja. Le, ommi man, ta' The Boys. Alright, Homelander, dakku. They're well known for their collabs. U tekki ma jamlux collabs pal daw. Daw iżum Kenna sana li għaddit, il-loba li għaddit, kenna l-Noctis minn Final Fantasy. Alright. Kenna l-Negan minn The Walking Dead. Vosti vera kif. Kenna l-Geese Howard minn King of Fighters. Alright, U kenna l-Akuma minn Street Fighter. Ma l-Akuma minn Street Fighter bella ħloba. vera. Sanna, Akuma mux. GOP, GOP, għaxu 2D. U allora, tħaddu kollox li għaddu 2D plus ta' 3D. So GOP malla. Ma stanna, Akuma ma kienx teknikalment il-villain ta' dik il-loba. Ija, għalek. So fil-verta. U parti mill-istoria. U parti mill-istoria dak kien. Dak villain apparent. Ġi minn xi spazju minn ximkien. U ħejħaġi rrit joqtlu. Għax f-sefi bada FPM nisiba, għalli, għetlu da mux ta' Street Fighter dal-vil. Għalli, iwa bro, ma għalli da issa. Tirrabjax, bro. Da, jek ma taftużax, taf shit. Naqaw fl-istess conclusion għed. Da sekk, onestament, da karattru ġil-vil u vera tajjeb. Ma sa madux hemmek. Thank God. Sakem, tiju naċa, sakem DLC. U bro, the DLC buff will go crazy on him, bro. Kidel go crazy on him. Mela, u inti, per esempio, meta tkun chill minn floket għalda. Tilabx għandek xi hobby zoħra jew xi ħaġa? Nilab le, għaxek ikun fil-computer nibda ngħid ma misnin nilab Tekken. Not worth wasting my time. Ma per eżempju, nara xepa series u nħobb nara films u hekk. Drabi anke nara films biex nikkritikahom jisi. Għax I'm a very big fan of cinematography u direction ta' actual films. U anka napprezza per eżempju ikun hemm series li kollhom il-kostjumi aktar accurate ta' dawk iż-żminijiet u hekk. Actually nkun napprezza per eżempju palissa nara Shogun. Vera tal-bliħ. Għandhom is-CGI naqa it puts you off għalija għax minħabba li huwa based in like 1600s u aktar diffiċli biex ikollok sets li jidru l-istess. Imma per eżempju kostumi u CGI when it comes to people, environments, they do really well. Okay, acting very good. Anyways, imma nħobb nara ħafna series u naqra kodba tal-anime. Anime, kontat li tħobb xi Anime, tħobb Anime nħobb nara, per eżempju għandek kif l-aħħar wieħed li l-estate kien Jujutsu Kaisen. Għax, to be fair, kont l-ewwel ħareġ il-film li huwa prequel. Alright. Mbagħad għad I slacked it off għal xi sentejn. U bad dejn nara fuq TikTok ix-xabba il-fight scenes tal-Jujutsu Kaisen. They go hard. U għat mela ħanaqbad nara. U spiċajt I fell in love u ġobni. Dak l-ħar wieħed li rajt. Imma like għandi ħafna per eżempju rajt Dragon Ball kont like One Piece xi 500-600 episodes. Imma mbagħad ħafna xajjiet. Minnhom dawn l-anime imorru way too long, man. Way too long. One Piece wieħed minn l-eżempju. Imma like inħobb nara daw li jkunu 24 episodes u ħalli taqbad teħles u Bizem jien il-bira. That's new age anime. That's 24-13 episodes. That's new age anime. L-antik. For an old fan like me, honestly, preferi ma kunu twal xi kultant. Ux twal, but ma ħobba ma kunu twal. I'm a One Piece fan, guys. Like I love that like you'd want more content. Le, ħanajlek jien il-bira kombinazzjoni spiċċajt Attack on Titan. Like finally finished it up. All of it. All of it. I finally finished the last episode. Jien naf kif ħaj spiċċa, imma I watched it. It's amazing. And I stopped. To be fair, halfway through season 3 and 4, I lost a bit of interest. Għal xiex, per esempio, fil-li kienem fuck it, ilu li ħareċ. Mistom saraw, bro. Spoiler alert minn marriċis, jaqbes. Le, speċi bej season 3 u season 4, meta skoprew li Titans u actually u ma' emmek klifna għadra, għaxin, per esempio, kont il-hype tijaj kien like defending the humanity u għek. Ma bat, it did one step further. It went deeper, u speċi. Mela. Le, u pa landing il ħafna plots tajbin. Ħafna. Plots u twists u tappetek. U xidrabi tibdajt. One little thing I didn't like, kif RNG sul villain, man. Dik ma nasib kien necessary evil. Necessary, imma
deep down, speċi fil-konila kien Ma sekk zommijaw. nifmu għaxiex imma. He just fucked up, man. Ma nifmu għaxiex, għaxiex għamela. Għaxu jishtiq li. Ends everything. Ma jiex kollu tfalli batu palma bataw. Il-fat li. La najdu spoiler. Il-fat li tiħu il-Titan un-bat għandek 7 snin jow, kem għandek. Il-lifespan inaqa, so nifhem għalfej, he had to become the villain. If he didn't, narratively it wouldn't have. Isu Thanos, right? Eżatti. Għana seribel, da' sej, dik li għanna bżon nemmek. Uħsib kon ħatejt onestament li għanna mirajt, I watched the Titan guys, like. Le, jina, hija, għan jibdajt, jie, misnaraw di. Who can I make? Mux weebu. That's why I love his brother. Not gonna. I love his brother actually. Ma jgħidli u jina u koll interessa ruħi, għax anka per eżempju jimissir u koll kien jara l-anime u koll. He initially got us in anime. Tipo fuq antiki Dragon Ball per eżempju ħaġi minnu ipo tal-boxing vera tajba. Doromon. No. U bat per eżempju kien per eżempju just great teacher u mużika u jgħet, juhu, like, ħafna, u b-seri issa sar miflok ojtina recommendations, issa ħnantu. Le, aktar ġurnati, ma like, it's a very cool concept. Jina millix li bdejtna, jina like 2 years ago li bdejtla, kombinazzjoni l-ostja. Għax jina għatlu li xejn nibda anime, ma għatlu I have a weird sense of humor, għalli prova da konosuba. U mill-li rajt konosuba, l-għunet xejt li balla flus int minn. Għax ġejt obsessed konosuba. Xajt il-light novels kolla, il-manga kolla, l-stat DVDs kolla, men. DVDs kolla, xajt il-DVDs kolla xajt. Ma konosuba, realistic li ma tanċ material, ma tanċ għandhom, ma tanċ. Ma stilla, jina persona li għammillu ma tanċ nixtri affarijiet biex rajt kollo xie. Vera ġejt obsessed fija. I can't believe that happened, actually, not gonna lie. Imma, ija ħagġa, per eżempju, li ma s-xemnu, palmenti tara, per eżempju, episode ta' Friends, għal-mod tal-kelma, It-tista tara episod ta' One Piece, għala tara ħafna mis anka jużaw pala filler just biex jgħamlu xogħol, jgħidu għandi One Piece għaddej, ħanqbad nilab u tisimaw u taqra fl-istessin. Imbagħad hemm ċertu għanim li bil-forsi focus on them. Pali kollok arc li kunu tajbin, imma nemmen li l-lum il-ġurnata it's quite more mainstream li tara l-anime, which is good. Majna back in my day, like, insomma, back in my day, like fucking xieħ, għalla. Min xieħ, jina da. Le, mbaħane jgħidu għek, jina, meta kon zaħir, kod nġibu li, ma nistax nejdu l-om li ħad nara l-anime, għax onestament, kienu jasbom cartoons, just jasbom pala cartoons. Il-fat li stanna TikTok u TikTok promotes a lot of these edits, it's much more mainstream. U bidlit, anka per eżempju, jina tam fil-kodba li 18 years issa, naħdem fil-kodba. Għadna sissa jkonna ġenituri li ma jkunx jixtru manga jew comics it-tfal, xejdu dak mux vera kodba, dawk huma, imbarazz. Let's not, jina li jek taqra comic, you're still reading. Li għalihom il-ġenituri li I really hate parents that do this, jek għalihom it-tfal, if they actually want to do, they might actually start reading, jek ħajaqraw xi ħaġa li joġobhom, le. Il-fat li jt jamlu pass biex jaqraw tip, it's anywhere. That's a leap forward. Għaxin, per esempio, jinn pala għanna mej fandik l-għandim, bat jgħam maħobx għara manga daqsek. Manga verna. Barat mor għalla ġolħan u tieta u taqraw titfalura. Ħlif meta kon zaħir, kod nħogos pala. Ma leġax najdu għarrejta. U kod nħot immur nħot narakti il-kodba tijaw għek, waħda għaxkien jgħatem laċindu Imma jina maħobx naqra, per esempio, manga, jina nħobb iżet nara, I prefer waiting, jina watching the anime, ġili xikultant nara maħwa huma tipo different, huma basikament Laħwa, ma nafx x'inhu jara Dwayne. We don't promote li toqgħod tara laħwa. Maħwa huma basikament Chinese, kunu Chinese manga. Kunu Chinese u online manga basikament. That's crazy. Okay. Solo leveling. Alright, that's Chinese, bro. Chinese, bro. Imma mbagħad development Japanese għamluhom. Imma there's a Chinese version imma. Chinese? Honjai! Big chilling! Anyway, ejja ħana morru għat-trivia, biex namlu għacċara. Miskin Leon, jien, soltu dajem jien namel trivia. Dwayne indaħal rit jamilom u. So, inti għajkun tpoġġi għaw xħabba l-area. Ma għabba morru għat-trivia. Fun fact ukoll.
Il-Tekken community, guys, u l-fighting community in general u Malta, li beda jgħid ħanarġu naqbel segment u morna għalura. Għalla ċħajmu tletzijat l-ura. It makes you feel really wholesome Thank u you. like welcoming. As a tournament base li għaw ma, li għasbis nilab immur emmek għax ġast nħu gost naraħħom. U Lyon, ukoll dik il-ħagġa, he undermines like his achievements. Barra minn Malta, like actually, meta ġewa Malta l-pros, jafu jisu like, jisu one of your buddies, but one of your best friends. Daw li ħalsu play-kom biex ġumata kollha kienu jafuni minn qabel u kienu Basikament, they all treated him with respect. Like, Oh, fighting let think community. the man, kif jista' jkun il-maġiċ nominat tal-free hour. Efti bullshit jgħamen. Eja mora trivia. Mela guys, welcome back to Malta Pop. ħanibdew it-trivia ma' Lyon. Let's bit timer rush. Yes. Mela, ħadibdieħ? Go. 3, 2, 1, ibda. What's the name of the Tekken company behind Tekken? Ben Dynamico. Good. What animal symbol is on the back of Lee Chon's fighting gear? Kuma. Le, wrong. Unicorn. Which character that has a B on their t-shirt in Tekken 6? Ma nafx. Bob. What nationality is Lars and Alexanderson? Japanese. No, Swedish. 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 Lars. Lars. In Tekken 6 Bloodline Rebellion, what color Athlete. are the life bars? Jien iż-zob naf minn. Blue. What's Superman's weakness? X'ismu Kryptonite. Good. Who's the creator of Spider-Man? Dak li miet, palissa. Yeah. Actually ma nafx. All right, Stan Lee. How many Harry Potter films are there? 8. 11. What pirate anime got a recent Netflix adaptation? One Piece. Tajjeb. L-axħar mistoqsija kellek biss. Ideally. This is just for Mela. What is the radiation that created the Hulk? Gamma. Tajjeb. That's fucking crazy. What's up, brothers? Tajjeb. Għaw jħanti Harry Potter films kull mem 8 ta' Le, 11, bro, I googled it. Even Fantastic Beasts doesn't go count. Bro, I googled it. Yeah, bro. No, dak ħanti ilu tajba, dak ma Ħattiju tajba, Kem ġab tajba? Mela, kem ġab tajjeb ġab. Le, I googled it yesterday. Mela, literalment, mela ġab tlawata tajba. It-tini wahda ħazina. Da, il-pat, issaqsini, il-life bars tal-loba li għatbrolab. Ma lab, tix Tekken 6. Jien Tekken 7. Tekken 7 bit lab. Ma d-deġi ma morċa Tekken 2, għax għamma l-ura ta' Tekken 2, jena? Jien, Tekken fanboy. Għara kem ġab tajba. Alright, mela he got one. Għattilkom, guys, li jien soltu namlu aktar fif. 3. He got ħantuħ ta' Harry Potter. He got 5. 5. That's You great. got 5. You got 5, bro. You still got Tajb, 5. You still got 5. Għax great. nafrek, bro. Għandek Mela, 5. nistaw mill-lum il-qoddim namel il-questions jien. Bro, these questions, I got them off. ChatGPT. Le, ChatGPT, bro. Għasbistu zaħ ChatGPT, bro. Le, daw mort fuq Tekken Trivia, and these were the top rated questions. Daw kollu, daw biskinem, daw biskinem. Okay, enough, Dwayne. it-trivja ħalli fidejja. Alright, għal darbohra. Ħadbek xie għalla. Stenna. Issa għedilka, dik il-fraka li kienem dik il-postu emmek u emmek. Kont taf xini? Stenna, imma questions ta' trivia normali. Those were good, yes. Ta' Tekken kienu naqa forsi mort naqa fid-dettalji. Jien xilu mistoqsija x'kien il-company name. Dik l-ewwel question, bro. Imma to be honest, imma umbat at Bob on here. Xalajni xi kollu Bob fide. Ma naf, bro, ma naf. Anyway, guys, Ma nafx. thank you ħafna il-Leon. Għati wahda plug fejt Socials. kollox everything fejt isibuk u hekk. Instagram Lyon Buhagiar, TikTok Lyon Buhagiar, għanna podcast jisma Rokna Podcast, edha kollimkien fej tfittixa, anke tfittex Rokna Ukoll, ġifiri. Thank you ħafna tal-li sedintuni ta' Malta Pop. Thank you li kuħat li sewgina. Alright, cool. Ija vera, jekk tridu tmorru t-follow il-Rokna Podcast, pa matlek jgħamil vera videos ta' jkollu guests vera cool. U, xet ħares lej, ma kienix nipromoti podcast iħor, inti. Lim Inti podcast. tajli.
Tarokna. Mux ovvja, Mela. bro. Nsemmuhom. Mhux vera ħadd ma jsemmihom tan-nejk. Bro, honestament, irrelevant, bro. Ek ma jsemmux bajtu bejki ma naxin. Daqsek, bro. Le, semmew bajku bejk. Ma fil-ħazin. Fil-episodju tiegħi għattilhom mela nsemmuh. Eħa. Illa, għamment sports item. Le, għattilhom, le. Lo jgħal u l-ħabba ta' kullħat Basically, fl-episode tiegħi ta' Bajtu Bacon kienet ħanitfaw shit at every person possibly. Like everyone. Shots were fired, l-kulħat. Kienu jafu li basically hate I don't do. Kod modi refertu meta ħarġu mill-aeroport għabdu jisparaw. Ek għamlu. Anyway, guys. Anyways, daqsek naħseb. Daqsek, mela ħan ingrazzjaw l-spons. Oh, spiet, titkellem. Mela, ningrazzjaw l-sponsors tagħna soltu, Planet Console, ħanut fantastic tal-geeks, Funko Pops, kollox, solo Caffe għal-Caffe l-speċjali ħamurna mill-ieħor, u il-Patreon tinsaw xitlu fil-Patreon, palmantna vera thankful għal-Patrons li tiġa għanna, li ma konċet nistenna li għanna Patrons, għax basically I was worried pers li għanna l-Dwayne. Imma again, il-ħbib tijaw, nofs il-ħbib tijaw, imna la jkunu, so thank you, Dwayne. Bro, that's crazy. Anyway, narawkom next time, u cool, speċi da, you know, I think that's it. Stay cool, guys, stay humble. See you next time on Malta Pop, guys. Next time on Malta Pop. Alright, Grazie, peace. Ħantelu Peace, l-balun. boys. Peace, boys. Ejja. Għedda differenti dik. Konfetti l-lum. Dik differenti. What's up, brother? We'll be right back.